Izlazak. Priča o Mojsiju. Detence spaseno iz vode. Još jedan sin. Kako bi srećni bili majka i otac da ne bejaše novog zakona okrutnoga egipatskog faraona, po kojemu svako muško dete rođeno u Izraelju morade biti bačeno u reku Nil. Majka pogleda svoje divno novorođenče. Ne smeju ga udaviti, kaza ona, ja ću ga sakriti, a znam da će ga Gospod čuvati. Isprva se sve odvijalo po planu, ali majušna beba stade rasti i razvi se u zdravo, snažno detence, čiji se plač nadaleko čuo. Dok ga je uspavljivala, mati se njegova molila i mislila i dosećala se. Tada odluči da napravi kolevku od pruća, onako kako ribari činjahu sa svojim barkama. Kada se završi, ona je obloži s polja katranom da ne bi propuštala vodu. Nežno položi usnulo detence u kolevku i ponese ga na obalu reke, vodeći sa sobom i malenomu sestru Mariju. Johaveda sakri kolevku među visoke trske i ostavi Mariju da čuva stražu. Pođe hitro domu. Tiha kao miš, Marija je čučala u svom skrovištu i čekala. Ubrzo začur žamor glasova i smeh. Princeza, jedna od mnogobrojnih kćeri egipatskog faraona, pošla je na reku da se kupa, okružena svojim robinjama. Dok joj je srce tuklo u nedrima, Marija je posmatrala princezu koja je iznenada zastade. Gle, povika ona, tamo među trskama ima nekakva košara, donesite mi je. Jedna od robinja uđe u vodu i dohvati kolevku te donese princezi. U taj mah beba se probudi i videvši nad sobom nepoznato lice, udari u plač. Jadničak mali, razneži se faraonova kći. Mora da je jevrejsko dete. Njen blagi pogled ohrabri Mariju da istupi iz svoga skrovišta. Želiš li da ti nađem dojkinju za bebu? Upita ona. Da, odgovori princeza i Marija požuri kući, dovede svoju majku. Princeza se pomno zagleda pa progovori. Uzmi ovo dete i staraj se o njemu za mene. Ja ću ti platiti. Kad poraste, dovedi ga u palatu, a ja ću ga odgajiti kao sopstvenog sina. Nazvaću ga Mojsije. Presrećne pohitaše kući noseći bebu koja je radosno kugutala. Više nisu morale brinuti hoće li ih neko opaziti. Gospod je sačuvao malenog Mojsija. Još nekoliko godina bio je njihov da se o njemu staraju. Kada je Mojsije porastao, majka mu kaza sve o istinskome Bogu koji ga je spasao od smrti i koji će s njemu brinuti čak i kada bude u faraonovoj palati. A jednoga dana Gospod će izbaviti sav narod njegov od nevolje i ropstva. Dođe dan kada je Mojsije morao poći u palatu faraonovoj kćeri. Tamo ga odenuše u najfiniji egipatski pamuk, poslužiše mu najbolja jela i dodeliše mu robove da ga dvore. Uskoro ga počeše poučavati čitanju, pisanju i mnogo čemu drugom, jer Egipćani behu mudri i učeni.
Ali kako je Mojsije odrasao kao Egipćanin, nikada nije zaboravio svoje jevrejsko poreklo. Kada bi se vozio u svojoj gizdavoj kočiji, mnogo ga je ljutilo i rastuživalo što vidi narod svoj kako se muči i znoji na vrelom suncu gradeći velelepne građevine kojima se faraon tako dičio. Žudeo je da izbavi svoj rod od okrutnih gospodara koji su ga šibali čak i kada bi zaostali samo na tren. Jednog dana ukaza mu se prilika da nešto učini. Jedan Egipćanin tukao jevrejskog roba do smrti i Mojsije, videći to, strašno raznevi. Brzo se osvrnuo oko sebe, ne bejaše nikoga. Tada Mojsije ubi egipatskog nasilnika i zakopa ga u meko peskovito tlo. Narednog dana Mojsije opazi dvojicu Jevrejina kako se međusobno svađaju. Prestanite, povika. Obojica ste roda Izraeljevoga. Šta ti umišljaš, ko si, zapita ga onaj koji beše započeo svađu. Hoćeš li mene ubiti kao onog Egipćanina juče? Neko ipak znao Mojsijevu tajnu. Uskoro se glasine raširiše po palati i faraon se silno naljuti, toliko da htede pogubiti Mojsija. Ali Mojsije ostavi svu raskoš na dvoru i pobeže u pustinju, u zemlju Medijansku, ne bi li sačuvao živu glavu. Mojsije se nadaše da će izbaviti svoj narod iz nedaća ropstva, a umesto toga i sam završi kao izgnanik. Kada stiže u zemlju Medijansku, sede kraj jednog bunara pritisnut teškom tugom. Nedugo potom na bunar stiže 7 devojaka, sve sestrice, koje htedoše napuniti pojila za stada oca njihovoga. Upravo tada pristigoše i neki pastiri, te oteraše devojke i stadoše vaditi vodu da napoje svoju stoku. Mojsije priteče u pomoć sestricama, izvuče im vode koliko im je trebalo i devojko radosno pođoše kući. O, danas ste ranije stigle, uzvikne Jotor, otac njihov. Jedan hrabri Egipćanin, tata, pomogao nam je protiv onih hrabrih pastira, rekoše mu one. A gde je on sada, upita Jotor. Niste ga valjda ostavile na bunaru? Pohitajte natrag i pozovite ga na večeru. Devojke požuriše k Mojsiju i dovedoše ga svojoj kući. Tako Mojsije ostade kod Jotora, oženi se njegovom ćerkom Seforom, te se staraše o njegovom stadu. Terao je stado kroz oskudno pustinsko šipražje tražeći zelene pašnjake. Mojsije, koji nekada bejaše egipatski princ, postade vredan i skroman pastir. Bog poziva Mojsija. Godine su prolazile. Jednoga dana ovce i koze brstile su travu na padinama pri dnu Sinajske gore. Mojsije podiže pogled i ugleda grm koji izgledao kao da gori. Zabrinuo se, bojići se da se vatra ne proširi po sušnom pustinskom predelu, ali kako vatra sijaše žarkim plamenom, grm nikako ne sagorevaše. Radoznao
Mojsije se približi kako bi bolje osmotrio. Tada začu glas koji je dolazio iz samog središta ognja. Izuvi cipele, Mojsije, zapovedi mi Gospod, jer ovo je sveta zemlja. Mojsije učini kako mu je zapoveđeno, pa stade čekati u tišini. Srce mu je snažno tuklo i on prekri lice ogrtačem. Ja sam Gospod Bog Avramov, Isakov i Josifov, reče mu Bog. Čuo sam jauke i vapaje naroda mojeg koji robuju u Egiptu i odlučio sam da ih izbavim. Ti ćeš ih, Mojsije, izbaviti iz Egipta i povesti u zemlju koju obećah podariti potomcima Avramovim. Ne šalji me, Gospode, zamolim ga on žurno, molim te, ne šalji mene da ih vodim, ja sam niko i ništa, kako da im onda vođa budem? Neću to moći učiniti. Ja ću biti s tobom, obeća Bog. Ja ću ti pomoći, uspećeš. Povešćeš moj narod ka ovoj gori i ovde ćeš me slaviti. Reče mu i da njegov brat Aron može svuda ići s njim i govoriti u njegovo ime. Ponesi štab sa sobom, zapovedi mu Bog. Njime ćeš činiti mnoga čudesna dela i to će pokazati mojem narodu i egipatskom faraonu da sam ja Bog jedini, moćniji od samog faraona i bogova kojima se on klanja. Nevoljno Mojsije posluša Boga, te povede svoju ženu i dvojicu sinova i sa štapom u ruci pođe put Egipta.